Cada noche manrunsyada na camino el personal del Police Station 6 na Tetuan. Durante di la patrulla, paenkansa con cuantos menor de edad naman standby na camino. Por eso, imbes de halang con mga menor de edad, tadale warning con estos mga pulis itamanda volve na casa. Asegun ko na barangay chairman del Tetuan Jan Dalipe, actualmente dadali lang warning mga pulis con mga menor de edad pendiente ang implementasyon del curfew na barangay. Según Condalipe, may pa sila pursigi implementa curfew siendo te espera pa sila aproba con un ordinansa na syudad o implementa un ley nasyonal. Actually, ipakita man implement curfew kay espera pa kita man approve el city ordinance na kailan sponsor si Councilor Jerry Perez or ta espera kita el national law no si Teniaba Villa Pasa. So as of now ni pa man gayud akel black and white kay pwede kad man implement el curfew ng mga minors. So dahil otro dia si Sir Asdai, so yan ronda lang sila para man-warn lang. So naitabla akel di ba mga bata kinastasyon cover sa kanila parents, so ni pa. So more on warning ng kanila kay na following days baka si Kenya kita ordinance or bill, so pwede man implement el curfew. Takre si Dalipe que un grande ayuda a la implementación del curfew para proteger con mga menor de edad. El contribuye también para desalijar con mga jóvenes na mga mal actividad como el droga y criminalidad. Según con Dalipe, el serví también para más que da responsable mga mayores na di ila mga anak. In favor ko na si curfew para man lessen el mga problema regarding ng mga minors, and uno tamin sino para kita responsible dito mga parents. Debe si 10 PM naman, di noche man, debe mga bata nakasaya. Según Condalipe, el momento implementaya curfew para na mga menor de edad na barangay, el recuwi sila con mga jóvenes en contra na camino durante el noche. El llama atensyon ng mga mayores na primer offense y community service na akasegundo offense. Base sa records del barangay, cuantos ng mga menor de edad el de mas temprano ya queda envuelto na mga trouble na di ila barangay. Actualmente, a prinsipyo implementa curfew para na mga menor de edad na otros mga barangay como El Putik, Tumaga, Nunzuran, Ikawit. Crisel Almonia, Dateline Zamboanga.